Lento yamakhehla kwaShembe agano yengane encane. Ibhlungu kodwa mayizokhulunywa yisalukwazi esina 28 years. Esingakahlanganisisha u40 years. Ikhulunywa ugogo omdala. Ibhlungu mayizokhulunywa igobolondo. Yazi ngcono makuthiwa lonto ikhulunywa umuntu osemzini wakhe. Yabo. Mhlambe kwesinye isikhathi umuntu kuyadingeka ukuthi wenze lento ekuthiwa i-self introspection before you even back. Kufanele ukwazi ukuthi uqala uzihlole wena ubani, ngoba abanye ngempela mase sikhuluma iqiniso, omunye unengane nga3 zihlukene ngoba ayihlawuliwe futhi, but unomlomo omanzi, omunye kwamsimba uphelile. Yabo, usenomzimba nje ofana nomsundu, usehleze efaka ithight akahlukani nethight. Why? Because uphelile, ugugile. Nemiqa akuyona imiqa yokukhuluphala, imiqa ye-implant, imiqa yomjovo okuhlela umndeni. Lento bengafanele ukhulunywe umuntu othi mayelale nendoda ibingabisabuya iphinde ifisa ukulala naye. Bengafanele lento le, yabo. But nevertheless, manazethe ingcwele vele abantu ababakhomba ukweyisa, because this thing is so exasperating. Lo mkhulungwane nje oshawa abantu ku social media ngendaba ukucela kweinsizwa sicela amakhosazana. It is so exasperating because thina sikaze sikhuluma ngokuthi abantu bagugiswe ontanga, ngoba ugugiswa ontanga yakho shoba ugugu njena nje awugugiswanga yikhehla wena, kodwa manje usunomzimba wesalukwazi awahlanganisha 40 years. Ugugiswa ontanga yeni bayanixhaphaza, yabo. Ontanga yeni banisisa yonke into lebolile ontanga yeni gugile niphelile manje, yabo. Ukwasitho leso kwasitho sangaseza sekho, yabo. Kade inquthu yanikizeka, inquthu kamama yikho uma bena bakazi bayithola into ekuthiwa inquthu. Le nkomo lekuthiwa inquthu ayikho. Abanye bena bakaze bebe ngisho namatshitshi, yabo. Wesiphathi akwazi beyitshitshi wena, yabo. Awukakazi beyitshitshi. Yabona lento ukuthi ingane zakwaShembe zigana amakhehla, ufuna ngathi ungayikhuluma uma ukuthi kini sekwama bakhonga enzansi kwesibani noma ngenzansi kwengadi bamemeza bezomemeza wena. Ungakhulumi nje ngathi uyisidwedwe nje sikanondinto, yabo. Akufanele ukuthi kulamatha okunye ngibona ku Facebook lamathanga ahlaza cwecwe athizelayo, yabo. Kodwa manje nakho kuyakhuluma, kuyaposta, kwenza yonke into le, yabo. Ungayikhulumi lento uma ukuthi ubaba wakho noma wakho abana sicawu abazange beshade, ungabi neso sibindi lezi uma ukuthi uma wakho akaze siphathe isinqindi. Ungasho ukuthi ke ingane zakwaShembe zikana amakhehla, yabo. Because la makhehla enikhuluma ngawo ayalobola, ayaganwa, azala izingane zesibusiso. Nina nizala ingane ezingaziwa. Nalento yokuzalelwa egoqweni yahlupha kabi, ngoba uma uzalelwe egoqweni ukhulu nenhliziyo yenkulumo, uthanda izinto ezingcolile, yonke into enhle uthimbi. Lento embi le uthinhle wena ngoba vele wazalelwa egoqweni, yabo. Ibhlungu le, uyabona uma une implant noma usahlela umndeni nje ungayikhulumi le nto le, noma uzaza awazi uhambe ngisho umhlanga igobolondo legobosi ungazi ukuthi ungalenzani, yabo. Kodwa amaNazaretha ngiyafisa ukusho ukuthi noma lento le inyanyisa, kodwa bafowethu hayi asehliseni umoya. Awukwazi phela ukuba worried ngoba ubona izinja zikhonkotha. Mhlawumbe kufanele ube worried ngoba inje sikuluma, yabo. That's why la kufanele khona ube worried. Laba bantu, they can be loquacious as much as they like. They can lambast and criticize indaba yokucelwa nokucela, as long as lento ibusiswa uShembe ayinankinga ndawo, yabo. Ibhlungu kabi lento mayikhulunywa yisha ehlala nengane yomuntu engakazi ilobola, ebhizi nje lokhu ishintsha uma bengane, kodwa egcineni kosuku lenja le izokhuluma umuntu okunye ukuthi ke kona ngeke kuvume nje ngengane yakho. Ngeke kuvume ngengane yakho yona koyihudula ngetruck nangazi noma ngani noma ngeveni inhlasi, ucabanga ukuthi inhlisuthi ilokhuzana incumbi. Vese ingane yakho wena siphunqa uthi nansi ingane yakho ihlolwa umama wasekutheni, bese uthi nansi yami ingane ngiyabheja ngayo ngoba ingane zenza amagobolondo. So lokho kade kuphuma imibiko ukuthi ingane ezino 10 years zizele, ezinye zaliswe yini nazinje, yini enzalise lezi ingane ezino 10 years ayizaliswanga amakhehla kwaShembe, sizaliswe yini namgodoyi ningena nasemotweni nimithisa ingane encane, yabo. Ayikho ingane yake yamithiso uyikhehla la kwaShembe lamakhehleni washona. Kodwa manje ni business yakho kodwa vezana ingane zemsulo ukuthi ke ikhehla kokunye kubonene namakhala amnyama ngathi awembongolo. Uthi lelo khehla lelo suke lamba, lelo khehla lelo suke lamba, lelo khehla la kwaShembe kusho abantu suke lilambile.
Kushintsha nje impela engakaze nje izibe nalutho umgodoyi owazi nje ukukhonkotha abantu yabo awukwazi lo khona omunye lo sisibhuti lo komfazi mfana lo yakuthi ke wona inhlasi uthi kuyihudula ngemoto wayihudula ubani osuke ephoqiwe make yocelwa ngoba nina nifuna ukubuza into eniyazi ukukhonkotha ntabukela amaNazaretha la wahleze ethi uphoqa ubuNazaretha uphoqa ubune ngoba besaba abantu abangakholwa mina umuntu ongakholwa ngiyamthanda ngiyamhlonipha kodwa ngeke mina ngiqheme nomuntu ongakholwa ngilahla iNazaretha into engasoze ngayenza leyo ngamane ngibe mubi mangifithi inhlasi uyisenkingeni ngifuna ngiyisize noma kanjani mangifithi ishawa kumele nami ngishawe kanye nayo yabo ngifana noMoses lento is so disgusting ukuzwe impela amagobolondo igoboso okunye osekuphila ngetight akusazi ithight kuzoyikhumula kwishonseni yabo ukuthi magqoke ingubi izinqa zakho zidla ingubo ngoba izinqa ziphelile ziqedwe umjovo okuhlela umndeni ziqedwe implant ezinye umzimba uyaxega uyavuza uvuzisa utshwala yabo ibhlungu lento ngoba ikhulunywa abantu abangelutho amaguncu ikhulunywa amawuwa yabo and worst part kunabanye yabo asebezenza manje ongcwele manje angazi ukuthi manje bona lento yakwashemba bayifuna kanti banamanga umhawu yabo ngeke ngabona enye video omunye umkhokheli la egiya ekikize ejabulela into enhle kumethi ingane ezinotheneza anikaze ngikhulume ngaleyo nto anikaze ngikhombise ukunyanya lokho esenikubonisa manje ngale mshado nokucelwa kwaMaNazaretha kade kuphuma imibiko ukuthi kunabantu abamintisa ingane ezino-10 years asikaze sinibone nenza amavideo la nifuna labo bantu ukuthi labo bantu ababulawa noma baboshwe noma labo bantu bayanyanyisa ngeke emithise yakhe ingane anikaze nikusho lokho ngoba uyisidwedwe senje yabo lo abhuti lo unginyanyise kabi lo kunda umdlwenga wasesihogweni ngathi wehasha unginyanyise kabi uthi wena inhlasi uthi ngiyihudula ngeveni uyini wena mpotoyi uyini wena uyinsha ngoba okusala uyosufu yinje ungathi uhudu inhlasi uthi ngelokhuzana ngeveni natshela ubantu inhlasi uthi nina izitabani bani wantshela lokho inhlasi uthi kufuna uyenza umathanda wakho wayihudula ngeveni udakiwe ngoba nisanganiswa nina uTikTok nina cabanga ukuthi ukudlala awuhudula yodwa phela inhlasi uthi sibona yipi inhlasi uthi engacela izingane zenu ngoba izingane zenu zidake zidemejeka zino 12 years yipi inhlasi uthi engacela iguncu engacela igobosi ngoba ingane zenu ziphelile ingane encane na 13 years amathanga songathi ujeli ungafrizile lezi ingane zikashempe ehamba isifungo ecela ngokusemthethweni yesikhonkotha so awazi ukuthi inkinga yeni kuphi yabo inkosi yaMaNazaretha yakhuluma nje ilanga libalele sihleze emacansini singenamajwabu sihlalele nje sisokile indlebe zethu sibhinca amabheshu yathi kusukela namhlanje akasekho umuntu ozocelwa engaphansi ka18 years ihambisana nomthetho osisekelo waseSouth Africa lento ngabe nishaya ihlombe uthi ayisekho emhlabeni ingane zimitha zincane alishaya ihlombe niyakhonkotha yathi inkosi yaMaNazaretha kusukela ngilanga impela ningayenza ngathi amakhosazana aphoqiwe yaphinda inkosi yathi umuntu before icela ukuthi laba bazocelana beqale behlale phansi bazane bavumelane hayi bajole bavumelane baqamba baye esipholi nje amaNazaretha awazi lo mthetho awuwazi ngoba ulona iNazaretha usadla ingulube abaqale bevumela kushunyazi lwezulu emini sibhincile sihlele emacansi singenamajwabu wathi abaqale bevumela nangempela akekho umuntu ophoqiwe lapha njoba ubona kulezi yathomba abantu bawaMoses uyagiyake lo wamkhokhela inhlasuthu le isencane kabi lenhlasuthu mhlambe emncane ngisho kimi lo kodwa nithi ikhehle khona enye futhi efolile inhlasuthu enempandla nje saqala kancane ingane ehlaza cwe bathi yikhehla ngoba nakho unentshebe nesihluthu nelokhuzana uyiNazaretha ninamsana usidakelwa ni sana ukusidakelwa ni mawukuthi icala lelenzika lapha ya ebuhleni hambani novula phela icala bizana ama-social worker nibiza amaphoyisa abeboshwe labantu abacela izingane akekho umuntu ophoqi nisaliswa amakhe ingane zenu ema-university ziphelile zilalwa yilabo baba banezisenkulu lezi egcwele inkulumo zilalwa yibo anisho lutho ngalokho ingane zenu zidropa out zibhanka isikole zihamba namakhehla anisho lutho ngalokho yabo lento le ibhlungu yabona omunye uzothi yakhuluma ngempela uhlangane nembila zilokhuza afuneka ukukhuluma ngenhlalisuthi ngathi hayi mina ngohudula ngeveni bani hudula lezifebe zenu wohudula ifebe zenu vese ingane yakho sibone vese ingane yakho sibone ke ayilona nigobolondo mawunayo mhlawumbe ihlale ekhabo nina nje lento yanyanyisa kabi lento